L-Istati Uniti ordnat numru ta' sanzjonijiet kontra figuri politiċi fil-Bulgarija minħabba l-korruzzjoni. Is-sit awtorevoli Politico rrapporta dan u qal li dan sar quddiem is-silenzju mill-Unjoni Ewropea, l-istituzzjoni li fallit milli tindirizza l-ksur rampanti tas-saltna tad-dritt f'pajjiż li fl-aħħar snin kien iddominat mit-tmexxija ta' partit imsieħeb fil-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew primarjament minn Boyko Borissov. Politico kiteb li ħafna mill-korruzzjoni fil-Bulgarija iddur ma' fondi Ewropej li flok spiċċaw marru għal proġetti ta' fejda li jgawdi minnhom il-poplu Bulgaru spiċċaw għand l-oligarkija u nies ta' poter. Fil-fatt jingħad li fil-Bulgarija tirrenja l-oligarkija u huwa stat mafjuż. Riċentament One News kien fil-Bulgarija fejn żewġ attivisti tkellmu magħna dwar l-istat li jinsab fih il-pajjiż. Huma esprimew id-diżappunt tagħhom għall-Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola li kienet minn ta' quddiem biex tiddefendi l-Gvern tal-Bulgarija u minflok takkuża min kienet jipprotesta b'mod paċifiku favur is-saltna tad-dritt fil-Bulgarija bħala nies iffinanzjati mill-mafja. Fil-fatt l-istess dimostranti mbagħad laqmu lil Metsola bħala Mrs. Mafja. L-attivisti kienu saħħu b'mod esklusiv ma' One News li huma iddiskustati bl-aġir ta' Metsola għaliex sostnew li din tkellmet blamat politiku u ddefendiet gvern korrott li hu mmexxi minn partit imsieħeb fl-istess familja politika li tifforma fiha hi. I think it was abusing because saying that those people like me are funded by mafia when we are trying to demand democracy and we are doing this by our own and through of all. This was very scandalous. Disappointed is a mild way to put it. It was incredulous. We are really frustrated because it's not good for a member of the European Parliament just to lie to the people because her allegations and her amendments were simple lie. Intant il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grek baqa' jiddefendi lil Metsola li titkellem ħafna fuq is-saltna ta' dritt ta' pajjiżna iżda vvotat kontra riżoluzzjoni dwar is-saltna ta' dritt fil-Bulgarija.